Nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange inshuti bakunzi ba Noran TV mukomeze mudushigikire mureba handitse ijambo subscribe cyangwa sabone mukanda kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu by'ibitebagiraho ako kanya ikaze muri amakuru yacu yo ku itariki 25 ukwezi kwa gatanu 2026 amakuru avugwa muri iki gitondo ni menshi cyane ariko turaza kwehera mu gihugu cy'u Rwanda inkuru navuga ko inkuru ikomeye cyane kuri Richard Corneli Twahirwa Dodo uyu nguyu yabanye n'abandi mu rugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubusanzwe asanzwe ari umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda bijyanye no gutwara abantu. Reka rero mbere gato yuko ngaruka kuri iyo nkuru mbanze mbagezeho andi makuru mu buryo bwinshi make twihuta mbabwira ko amakuru akomeje kugenda avugwa nkuko bikomeza kugenda bigarukaho hirya no hino muri rusange. Reka ariko duhere muri Pakistan na makuru navuga ko ababaje cyane abantu 20 baguye mu gitero cyagabwe kuri gari ya moshi. Abantu 20 biciwe mu gitero cyagabwe kuri gari ya moshi muri Pakistan abandi 70 barakomereka. Icyo gitero cyagabwe kuri gari ya moshi yari itwaye abakozi b'igisirikare muri icyo gihugu kwa 24 Gicurasi 2026. Iturika ryabaye mu gihe kandi iyo gari ya moshi yanyuraga kuri station ya Chaman Fatake muri Quetta mu burangirazuba bwa Balochistan. Abari muri gare ya moshi babwiye BBC ko ibice bitatu bitwara abagenzi byahise biva ku murongo mu gihe moteri yayo yangiritse bikomeye. Umutwe wa The Balochistan Liberation Army watangaje ko ari bogabye icyo gitero mu gihe kandi inzego z'ubuyobozi muri Pakistan zo zitarabyemeza. Balochistan Liberation Army ni umutwe witwaje intwaro ukorera mu ntara ya Balochistan muri Pakistan. Uyu mutwe usaba bwigenge cyangwa se uburenganzira bwihariye bwa Balochistan kandi wakunze gushinjwa ibitero byibasira inzego z'umutekano za gari ya moshi n'ibikorwa remezo bya leta ya Pakistan. Mu buryo bw'inshamake reka duce muri Kivu y'Amajyaruguru mbabwire ko AFC 23 yamaganye ibitero bya Repubulika Demokarasi ya Kongo byahitanye abasivili benshi. Iri huriro rya AFC 23 ryamaganye ihuriro ry'ingabo za leta RDC byagabye ibitero bya drone byaguyemo abasivili bikangiza kandi bitungo y'abaturage mu gace ka Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero byagabwe kwa 24 Gicurasi 2026. Ni ibitero leta ya RDC ikomeje kugaba mu gihe kandi iki gihugu gihanganye n'icyorezo cya Ebola kimaze guhitana barenga 170 bo mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Byagabwe bikurikiye kandi biheruka ku itariki ya 8 Gicurasi 2026 byishe abasivili bagera kuri 30 muri centre ya Moshaki. AFC 23 kandi igaragaza ko bigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC, ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Wazalendo, abacanshuro n'indi mitwe. Alliance Fleuve Congo M23 yavuze ko ibitero byari byahitanye abasivili benshi cyane ababarizwa n'abarinda pariki ya Virunga nk'uko umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yabivuze ati ibi bitero by'ubugizi bwa nabi byahitanye ubuzima bw'abantu benshi bihungabanya kandi abasivili ndetse kandi byangiza byinshi ku nzu n'imitungo y'abaturage b'inzirakarengane. Uyu muvugizi kandi yavuze ko ibi bitero bikomeje kugabwa no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva tariki 23 Gicurasi 2026 nubwo abaturage bugarijwe n'ibibazo bya Ebola. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kandi kwica abasivili ndetse no kutubahiza amasezerano asanzweho. Gibukije leta ya RDC ko ibi byaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu biri gukorwa maso y'umuryango mpuzamahanga. Ibihugu bigira uruhare mu kubuhuza n'ibindi bifatanya na leta ya RDC haba muri politike, diplomasi no mu gisirikare bikirengagiza ubwicanyi iki gihugu kandi kiri gukorera abasivili. Vice Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru y'Imanzi nawe yashinje umuryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza kugira indimi ebyiri ku ntambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati yo biba ati yitiwe AFC 23 umuryango mpuzamahanga wari kwihutira kunenga mu buryo bukomeye cyane, ariko abasivili muri Rubaya na Rumangabo bari kwibasirwa ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo uri kuvuga. Ntago abaturage bakomeza kandi kwirengagiza uburyo bogamye. Monzi wiri kandi yavuze ko umuryango mpuzamahanga ukwiriye guhitamo amahoro n'ubutabera cyangwa se ukagaragaza ko inyungu ukurikiye muri RDC zizakomeza kuguranwa amagara y'inzirakarengane. Akaba rero mu kuri ari byabaye ku munsi w'ejo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbere gato yuko tujya kuri Colonel Twahirwa Dodo baze babwire ko abana barenga 50% bakibona ibitotsi kubera ububata bwa telefone.
Ubushakashatsi bushya bugaragaza ko 52 n'igice kimwe by'abato mu rubyiruko rwa Amerika bari mu myaka 15 bugarijwe no gutakaza ubushobozi bwo gusinzira neza kubera kubatwa no gukoresha telefone nyuma ya saa sita z'ijoro bididiza imikurire y'ubwonko n'imibiri yabo. Ibigaragazwa n'ubushakashatsi bwakorewe ku rubyiruko 657 rwo muri iyo myaka bwakozwe n'itsinda ry'abashakashatsi muri kaminuza ya California n'ikigo cya Mount Sinai mu ishami ryacyo ryigisha ibijyanye n'ubuvuzi buyoborwa n'uwitwa Dr. Jason Nagata. Ubushakashatsi bwakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga aho hashyizwe application muri telefone z'aba bana ricunga imikoreshereze ya telefone zabo n'amasaha bazikoresherezamo. Ibyabuvuyemo byatangajwe ku wa 18 Gicurasi 2026 mu kinyamakuru cy'abanyamerika cyitwa JAMA Pediatrics gisanzwe cyandika inkuru z'ubuzima. Ubu bushakashatsi ni bumwe mu bikubiye mu bushakashatsi bunini buzwi nka Adolescent Brain Cognitive Development Study busanzwe bukorwa muri Amerika mu kureba ibirimo imikurire y'ubwonko bw'umwana. Bagaragaje ko abato mu rubyiruko rwa Amerika bari gutakaza igihe cyiza cyo gusinzira ibitotsi byabo by'ingenzi cyane byakagize uruhare mu mikurire y'ubwonko bwabo kubera gukoresha telefone hagati ya saa sita z'ijoro kugeza saa 10 z'igitondo mu majoro y'iminsi n'imibyizi aho baba kandi bari bujye ku ishuri. Ibi binashobora kandi kugira ingaruka mbi cyane ku myigire ndetse no ku mitsindire yabo. Impuzandengo igaragaza ko urwo rubyiruko kandi rumara nibura iminota 50 rukoresha telefone guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo. Majoro y'iminsi itari weekend bibereye ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok, YouTube, Netflix ndetse n'izindi. Abakoze ubushakashatsi batanze impuruza ku babyeyi bagaragaza ko ari byiza gushyiraho amahame mu ngo agenga umuryango agashyirwamo kandi n'amasaha ntarengwa yo gukoresha telefone bitewe n'ikigero cy'imyaka y'abana baba muri iyo miryango n'ibindi birimo kutajyana telefone mu buriri kuko byagaragaye kuko kuzijyaho bigabanya ubushobozi bwo kuba wasinzira kare. Byagaragaye kandi ko mu gihe kandi umwana yakaba yasinzira amasaha ari hagati y'8 n'icumi mu ijoro uko kurara bakoresha telefone bidindiza imikurire y'ubwonko n'umubiri bye binamugiraho ingaruka mbi cyane ku bijyanye n'ibirimo imyigire ye muri rusange. Ikaze rero muri aya makuru kandi kuri Colonel Twahirwa Dodo nk'uko nababwiye akaba rero yarafatanyije n'abandi batandukanye mu rugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero n'ubuhamya bukomeye cyane yatanze we na Lieutenant General Richard Karake ndetse na Colonel Richard Dodo na Major General Richard Sam Kaka ku rugamba rwo kwibohora. Bamwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi bari mu ngabo za RPA bagaragaza ko batangiye urugamba bizera ko bazarutsinda nubwo byasabye ukwitanga gukomeye. Icyizere cy'insinzi y'urugamba cyagarutsweho na Richard General Richard Karenzi Karake, Colonel Richard Twahirwa Dodo na Major General Richard Sam Kaka mu kiganiro nyunguranabitekerezo ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi cyateguwe n'umuryango wa Unity Club Ntwararumuri cyabaye ku 22 Gicurasi 2026. Muri iki kiganiro abakitabiriye bagize umwanya wo gutanga ibitekerezo buri wese akavuga yisanzuye amateka azi y'ibyo yanyuzemo bitewe n'aho yari mu gihe cy'urugamba rwo kubura igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Lieutenant General Richard Emmanuel Karenzi Karake yibanze cyane ku mateka y'urugamba ingabo za RPA zarwanye guhera mu kwakira mwaka w'1990 kugeza mu 1994 zahagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse zikanabohora igihugu. Yerekanye ko ubwo bajyaga gutera bari bizeye ko bagomba kandi gutsinda urugamba bijyanye n'uko bari bafite ubunararibonye bw'intambara bagiye barwana mu bihe bitandukanye. Ati muri FAR ngo bahoraga bibeshya ko bazatsinda, twebwe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda ariko hari ibyo twibeshyemo. Ati bamwe muri twe tukiri muri Uganda n'amaraso y'ubusore twari tuzi ko ari ugutungayo gusa. Yasobanuye ko RPA yateye yari igizwe n'abasirikare bavuye muri Uganda batorotse bafite ibikoresho bike ariko bafite ubunararibonye ku ntambara zitandukanye bari bararwanye haba muri Uganda, Mozambique, Tanzania n'ahandi. Ati twaje dufite izo mbaraga zikubiye muri uwo murava. Ati ubunararibonye n'umuryango wa FPR Inkotanyi ariko twaje twinjira mu mu baturage batatuzi batanadushaka tuza nta bikoresho dufite, imiti, ibiryo ari ntabyo kandi twari dusanze abantu bafite ibifaro, indege, imbunda zirasakure, twebwe dufite za Kalashnikov. Yavuze ko Habyarimana atatunguwe no guterwa na RPA ahubwo ko yatunguwe n'umuriro yamurasheho. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumenya urupfu rwa General
Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba babanje gucika intege bikomeye n'icyizere cyo gutsinda urugamba kirayoyoka. Ubwo Paul Kagame yageraga ku rugamba yahise kandi ahindura ibintu, asaba abasirikare gusubira inyuma ndetse no guhindura uburyo bw'imirwanire bagakoresha udutero shuma, no kuvuga icyo bita guerrilla warfare. Ibyo byafashije ingabo za RPA guhangana n'umwanzi wari ufite ibikoresho bihagije ushyigikiwe n'Abafaransa, Ababiligi ndetse n'Abazayirwa. General Theodore Karake ati hari abantu bajya bibwira ngo Uganda yatworohereje, ariko umuntu akwibye imbunda kuriya akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko barwanaga, ati sinzi ko wakomeza uri inshuti ye. Ati umuntu akagukubita abantu mu modoka, ati n'ibikoresho byawe agiye kurwana aho wamwohereje agakomereza Kagitumba. Tariki ya 6 Mata mu 1994 ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga byahise bihinduka bibi, abatutsi mu gihugu batangira kwicwa. Ingabo za RPA zahise kandi zihabwa inshingano zo guhagarika jenoside yakorwaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Perezida Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo agabagabanya mu bice bitandukanye, bamwe banyura mu burasirazuba berekeza i Butare, abandi bahanyura berekeza i Kigali, abandi banyura mu majyaruguru berekeza kandi Gisenyi, mu gihe abandi bavuye mu majyaruguru berekeza i Kigali. Lieutenant General Karake yongeye kandi kugaragaza ko nyuma yo gutsinda urugamba abasirikare ba FARDC bageze muri Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu bongera kandi kwisuganya bashaka gutera igihugu, ari nabyo kandi byatumye ingabo za RPA ziyemeza kwinjira muri icyo gihugu mu kuvanayo abaturage bari barafashwe bugwate ndetse no gutatanya abiteguraga gutera u Rwanda. Colonel Tadi Twahirwa Widodo yagaragaje uko yayoboye igitero RPA kandi yagabye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda mu karere ka Gicumbi, icyagabwe kuri gereza ya Ruhengeri. Anayobora kandi Bravo Mobile ndetse n'icyoherejwe muri pariki y'Akagera mu rwego rwo gukomeza kujegeza umwanzi mbere yo gutangira kugaba ibitero bigamije kandi gufata uduce runaka. Yagaragaje ko Paul Kagame nubwo yabohoye abanyarwanda muri rusange, yabohoye n'abasirikare kuko yageze ku rugamba bimeze nabi ariko yongera kubagarurira icyizere. Ati bavuze ko yabohoye abanyarwanda ariko n'abasirikare natwe yaratubohoye. Icyo gihe ati dupfusha abo basirikare bose harimo ibibazo bikomeye cyane, natwe yaratubohoye bikomeye gutangiza izo ntambara zose na morale kuza niwe wongeye kandi kudutera morale ndetse no kurwana neza. Major General Richard Samukaka wayoboye Alpha Mobile wanabaye kandi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF yasobanuye ko ubwo bavaga mu majyaruguru berekeza i Kigali na nijoro inkotanyi zarebaga. Ati burya inkotanyi na nijoro zararebaga nubwo hari umwijima abantu bangana gutyo, ati kubashyira mu murongo umwe byari ibintu bigoye, ariko twarageragezaga natwe bakuru, ukaba uzi ko umusirikare yikoreye yarushye ariko ukirinda ko yaza kubura. Yagaragaje ko abasirikare ba FARDC babonaga umuvuduko w'ingabo za RPA yarayoboye, hari ubwo birukaga kandi bakava mu birindiro byabo. Yerekanye ko ubwo bari mu rugendo rwerekeza i Kigali bageze i Kabuye bakabarasaho bikomeye, ariko babasha kandi kwirwanaho. Nyuma yaho uwari imbere abereka inzira, yagize ubwoba aho gukomeza imbere kandi aberekeza iyo mu gishanga cy'umuceri cya Kabuye. General Ted Samukaka yavuze ko Kagugu naho habereye urugamba rukomeye, ari narwo rwatumye inkotanyi kandi zirasa Burende iherereye i Kagugu. Nyuma yo kwirasa abasirikare kandi babashije gukomeza urugendo bagera muri Sende, ahari abandi basirikare 600 bari bugarijwe cyane. Senide yari hagati y'umwanzi kubera ibirindiro byari biri Kanombe, Ikami, Rebero ndetse n'umujyi ahazwi nka Kankigali. Mu byihutirwa Samukaka yakoze ni ukugabanya ingabo mu bice bitandukanye bijyanye naho umwanzi ari. Ati ibikorwa ati byo kurokora abatutsi ndetse no guhagarika RTRM yifashishwaga mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi, kuvuga aho bishe naho inkotanyi zigeze. Yeshi yuko inkotanyi kandi zaguwe no gufata ikibuga cy'indege cya Kigali kubera imbunda yari iri muri tour de contrôle y'ikibuga ndetse no gutsimbura abasirikare bari muri Camp Kigali. Yagaragaje ko abasirikare bari muri Camp Kigali byasabye amayeri adasanzwe yo kuzenguruka umwanzi, aho ingabo zimwe zabaye nk'izijya kuri Ruriba, izindi zizamuka zigana ahari umurenge wa Kigali, izindi ziva Nyamirambo zizamuka. Ati iryo joro rero mu gicuku barashwanyutse, ati bose umwanzi aragenda. Abasirikare bacu ati tubabwira ko batagomba kandi kubarasa kuko uko bahunze bari bavanze n'abasivili, iyo tubarasa twari gukomeretsa abantu benshi. Ati twarabaretse banyura muri uriya muhanda ujya kuri Skol mu Nzove.
nyuma y'imyaka ine y'urugamba ku itariki ya 4 Nyakanga 1994 nibwo Kigali yafashwe inkotanyi ziba zitsinze umwanzi ku mugaragaro, ariko kandi zikomeza urugamba rwo kubora igihugu cyose kuko hari ibice byari bicyugarijwe muri rusange nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka rero turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga duce muri Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Grand Rapids yemeje itariki ya 7 Mata nk'umunsi wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Umujyi wa Grand Rapids wo muri Leta ya Michigan, imwe muri 51 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wemeje itariki ya 7 nk'umunsi wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Byemejwe kuwa 24 Gicurasi 2026 bishimangira ubushake bwo gufatanya n'Abanyarwanda n'isi muri rusange gukomeza kwibuka, guha agaciro kiremwamuntu ndetse no kurwanya Jenoside. Byatangajwe muri Leta yibukwa ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kimwe mu bikorwa byo kwibuka binini byabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka. Iki gikorwa rero nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira cy'imisi yera kuri 2, ni ukuvuga kuva ku itariki 23-24 Gicurasi 2026 cyahurije hamwe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, Abanyarwanda batandukanye, abo mu madini n'amatorero, urubyiruko, abayobozi batandukanye, abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'inshuti z'u Rwanda. Ni igikorwa cyateguwe na Ibuka USA ifatanyije n'umuryango w'Abanyarwanda baba muri Leta ya Michigan nibo Abanyarwanda baba mu mahanga. Igihe cyo muri Amerika, igice cyo muri Amerika hibutswe kandi abarenga miliyoni bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kwemeza tariki ya 7 Mata nk'umunsi wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi byatangajwe na meya w'umujyi wa Grand Rapids David Regler. Ni igikorwa gishimangira uburyo ari ingenzi kubungabunga amateka yaranze Jenoside, gufata mu mugongo abayirokotse, gukomeza kandi gushyigikira ubudaheranwa no gukira ibikomere, kwigisha urubyiruko ibibi by'urwango, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Iki gikorwa kandi kigaragaza inshingano z'isi mu guteza imbere amahoro, ubutabera, ubumwe ndetse no kwirinda ko hari abandi Jenoside yakongera kuba. Byakiriwe neza n'abateguye iki gikorwa, bigaragaza nk'uburyo rero kandi bukomeye bwo gufata mu mugongo abarokotse Jenoside n'uburyo kandi bwo kongera imbaraga mu bikorwa byo kwibuka mu Banyamerika. Umwe mu bategura iki gikorwa yagize ati, iki gikorwa ni ingenzi kuko cyibutsa uburyo kwibuka ari ingenzi, kuzirikana itariki ya 7 Mata bisubiza icyubahiro abishwe, bigashyigikira kandi abarokotse ndetse kandi bigashyira imbaraga mu kwibuka inshingano zacu ndetse no guharanira ko Jenoside itakongera kuba ahandi ku isi. Iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi cyatangiranye n'ihuriro ry'abayirokotse n'ikiganiro kigaruka ku kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe no guteza imbere ubudaheranwa. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'imiryango yabo bagize uruhare mu biganiro bigaruka ku gukira ibikomere, cyayobowe n'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, abashakashatsi n'abandi bayobozi kandi byibanda ku gukira ihungabana, ubudaheranwa ndetse no gukira ibikomere byambukiranya ibisekuru. Habaye kandi umugoroba wo kwibuka wahuje abantu batandukanye, abarokotse Jenoside ibatanga ubuhamya, hacanwa urumuri rw'icyizere, haba amasengesho, imivugo, ubutumwa mu ndirimbo, ari nako hasomwa kandi amazina y'abishwe muri Jenoside, ari nako bunamirwa. Kwa 24 Gicurasi nk'umunsi nyirizina wo kwibuka, abayobozi batandukanye batanze ubutumwa barimo umujyanama wihariye wa Loni mu kurwanya Jenoside Dr Charoka Beyani, ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana, umuyobozi wa Ibuka USA Marcel Shyaka na Reverien Rurangwa, umwanditsi warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Abateguye iki gikorwa bagaragaje ko atari cyo kwibuka bikozwe n'Abanyarwanda gusa, ahubwo ari urubuga rwo kwibutsa abantu kurwanya urwango, guhakana ndetse no gupfobya Jenoside, ivangura n'ubugizi bwa nabi. Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi bikomeje mu bice bitandukanye by'isi bigaragaza. Umujyi wa Grand Rapids winyuze kuri Leta Michigan ubarizwamo n'izindi leta zo muri Amerika zatangiye gukoresha inyito ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no kwifatanya n'umuryango mpuzamahanga kwibuka amateka, zirimo Ohio, Utah ndetse na Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka tugaruke mu Rwanda gato, duce mu karere ka Rutsiro mbabwire ko bane bakoreraga sako bakurikiranyweho kunyereza miliyoni 188 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abantu 4 bakoreraga sako murenge wa Kiyeyo mu karere ka Rutsiro bakekwaho kunyereza umutungo w'icyo kigo cy'imari ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Abo barimo Havugimana James wari umuyobozi wa sako ya Kiyeyo, Nishimwe Esperance warushinzwe kwakira ndetse no kubika amafaranga, Uwanyijuru André warushinzwe ibaruramari ndetse na Nsabimana Evariste wari uhagarariye ishami ry'iyo sako rya Nkora. RIB yatangaje ko abantu bakekwaho kunyereza amafaranga angana na miliyoni 188 z'amafaranga n'ibihumbi 356 n'amafaranga 530
no gukoresha inyandiko mpimbano. RIB yavuze kandi ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hakoresheje inyandiko mpimbano mu guhishira uko ayo mafaranga yakoreshejwe. Abakurikiranyweho ibyo byaha bose dosiye yabo yoherezwa mu bushinjacyaha. Uhamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'10 ndetse n'ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo wanyerejwe. Uhamijwe icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. RIB yanangirije abantu bose banyereza umutungo utari uwabo, ivuga ko ku bufatanye n'izindi nzego bazakomeza gukurikiranwa ndetse no gushyikirizwa ubutabera muri rusange. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru nayo mbabwire ko abafite green cards bagiye rero mu bihugu birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo bakumiriye muri Amerika kubera Ebola. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zakajije ingamba zo kwirinda Ebola, aho abantu bafite uburenganzira bwo gutura burundu muri icyo gihugu buzwi nka green cards bashobora kandi kuba baragiye mu bihugu birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo batemerewe gusubira muri Amerika hatarashira iminsi 21. Ibyo bihugu ni Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda byagaragayemo abarwayi ba Ebola, ndetse na Sudani y'Epfo ihana imbibi na Uganda nubwo nta barwayi biratangazwa ko bahagaragaye. Izo ngamba zatangajwe ku 22 Gicurasi 2023 n'ikigo cy'Amerika gishinzwe gukumira ndetse no kurwanya indwara CDC hashingiwe ku ngingo 42 y'amategeko y'Amerika ajyanye n'ubuzima muri rusange. Izo ngamba zije kandi ziyongera ku zindi zimaze iminsi 30 muri Amerika zijyanye no kwirinda Ebola, zigena ko abaturage b'Amerika bagiyeho cyangwa se baba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda na Sudani y'Epfo batemerewe kandi kujya muri icyo gihugu hatarashira iminsi 21 ngo babanze hagenzurwe neza niba bahataranduye Ebola. Amabwiriza yarasanzwe ariko atareba abafite green card kuko nabo baba bemerewe gutura muri Amerika burundu kuri inshuro kandi nabo bafashwe nk'abandi bose batari abanyamerika muri rusange nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Hanyuma rero ayo mabwiriza yarasanzwe ariko bivuze ko abaturage b'Amerika rero mu buryo rero bwuzuye aribo bemerewe kandi gusubirayo badategereje iyo minsi bavuye muri kimwe muri ibyo bihugu bitatu. Itangazo CDC yashyize hanze rigaragaza ko gukumira n'abafite green card kugaragara muri izo ngamba nshya ari uburyo bwo kurinda kw'icyorezo cya Ebola kandi kinjira muri Amerika. Igira iti gushyiraho iki gihe cy'iminsi 21 ku bantu basanzwe bafite uburenganzira bwo gutura burundu muri Amerika bizadufasha kubungabunga ubuzima rusange no kumenya icyo dushobora kandi gukora mu buryo bwihuse mu gihe bibaye ngombwa nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Mbashimire mbifurize